Manipur dasu BJP leingak sasan leiribani center dasu BJP ki leingak sasan leiribani masigi khudung chabam lohur kanda Manipur ki damakta chayenaba leiriba singasi chap chaba tangdu leitaba ama leknabagi khudung chaba ma lahubagi matam natabra masida sent akhoi state leiriba leingak asinasu chap chaba haiba tare miyam gi apam khangna khong thanguba mathau ta da bro sa kamai ning bai masi matang Tarangsen mikuk tiwasi sahi taragi indicator loina sahi taragi thigana lakpadu 2021 da thigadu COVID pandemic ki lockdown na karina maram orakanda COVID ki laisatuna maram oraga thigidabadu handak sithina nabo honare ana Manipur da di adugi sumathakta jeki hairiba campaign for just and fair delimitation loinabak India gi wena delimitation gi exercise che torpu matamda delimitation gi exercise sigi mayok talai South India gi state singju masigi delimitation yaroi de haibagi delimitation gi port lay aduga Manipur da so India northeastern India gi mafam mayam basing loin tawgre Manipur gi tawdribagi maramji ekoina 2011 gi census da so koi gi ka hena sai gi kaino oidaba proportionate oidabagi karigi che khudamoina paumata maumaram gi somda paumata romda aikogi get board che to 150% gi mathak te hingalamba chakpi karongi area da kharada adumai tawdana ngasagi leiriba delimitation haibasimak census to the yumpham oiraga tawrakadabanina aram gi census no da yumpham oiraga delimitation tawrakpa taragadi madugi tawraiba delimitation ado fair oiraroi justice tawraroi achumba amadi akoigi kari haitare magi justice achumba amadi akoigi asengba enosu oiraroi aduna semjin sajin bana masing hengar halaba miyam duna hayeng assembly constituency gi seat se hena masing hena pangar kandadi taseng na missing yam jariba kambuna minority masing je handarak pa yabagi adugu moi chopu mayam si leibanina adugi wafam jida asengba achumba census sama tawdringeida delimitation ase tawdana bagi campaign ama lakpani adugi mathakta amu hogi amu 2023 gi May chidagi thoglaiba pot sida aikogi irang si mayam ma leire sidai sida adu census tawba haiba musi yumkok ana masing thi dawrini yumkok thibagi pocha heyang chitangare hogadaba adu yumkok thibagi thabaksi hauramdai sida yumkok si hana thira kan sidadi aikoi se khudamoina ara kanda chwa chanpur da maite gi lerami ba khun lekai mayam loin ta khaidana sit nan rabadu da yumkok to thira kanda maite yumkok mayam do kamai thi dobino leitaba mayam adagi se more da gi tanthokre ba more gi maite gi yum mayam maite gi lekai maite gi khun mayam do chwa chanpur gi maite gi khun mayam adagi atai se kangpokpi gi mafam atai singsi da tawriba mayam si loi yaur kanda si kamai tawna yumkok thi ga dawri akhoi gi dana tana se khudam moina haira kanda yumkok thi ba je Imphal da leiba sagi Imphal da leirami ba se magi thadau oigera adagi magi paiti oigera amo oigera sien griba lanjen na griba mayam dugi mayum makai singdudi chora chanpur da temghai ba dawna kam da temghai dieba yum singdudi building singdudi structure singdudi leibanina hayeng household magi yumkok thibado mikok thidringi mamang da hana mathau tare bi yumkok thibagi thabakse si tawba matamda thojokna tampak amdamda di madu akaiba leiroyeba amarom da harakanda ado masagi chwar champur gumba more gumba kangpokbigi mafam sing hana maitaina khundarami basing sidadi sit nalangamina adu da yaudra kanda di hayeng kamai tawna census tawdori gebo ada irang je chingi lamsing da hujuk se khudam moina hara recently litan ida tawriba yum mayam ama mai thado ke tangtung gi litan da February gi hanba te yogi tarik ni pan open da taw adu gumma mayam do loi sit nalang raba mai thado khaba matam mayam do kamai taw do hujuk jinga na recently thoi bi da tawriba sida lanjen na riba mayam sida chi kamai tong do ri suma mayam chi gi settle tawdana adu ga Manipur si hana sunabagi violence ki poti handare haragasu even sida deputy chief minister babai Imphal da la kan da assembly yaw buji kiri ne ba irang jingam da na irang layena Imphal da la ko da di mangun da la ko matam da deputy chief minister chang ge la ko matam da kanam ta kaim to ro jidi ikhang khang aba po ne ba adu magi constituency magi miyam na mabu magi mayum makai magi lai ba kampo pi da lai ba kai dori ba mayam si da magi imung manung ma di
mari mata sing magi family gi mayam sida makoi gi manung da gi adum makoi gi nepsa gi ge noi gi kanglu ki mayam duna adum amuhana koi kudong thiba ji thola kadra haiba gi pakhat paduna heli ne badun adu gumba pakhat pa ki ba mayam makoi gi marak ta baw lai ri ba aduna adu gumba ki ba mayam ra kan sida kamai tong yung ko musing thi de no enumerator du kana sat ka dori no masai gi madu how yung kok thi bachat ka dori ba mi kok thi bachat ka dori ba sing ji cham cham school yo ja gum ba ke no hatani kana yam na kaya yam na hena makoi na thona phana chalu ba ngam doino sigi aki akhang mayam sigi marakta aki akhang mayam se leira ka da di nga sagi taseng na hujiki chathara ibe irang si si da di makoi na exclusive oiba agenda amada sagi kanglup naiba kanglup ama khaki mingda loina ma ki lamje semgat na ba hona rak pagi pot ama yaw bagi irang se tawra kanda ki hel khangala mi se chen thoala kanda leiba mafam jing je ka particular kanglup ama ki lamni haidana claim tono na bi hona rak marak chida ngasai gi aduda yung kok thiba chaluba matam du da di makhoi gi agenda da makhoi gi mi mayam ama panchalak pa ya bagi sagi adum कोई अंडर ड्यूरेस तक की हल्लगा गन पॉइंट करीदा सी सिगी जना अदुगी ममिंग द पालो हाइदना तौगिबे याबगी ओइथोपसि याम चावना लेयब अदुना सुगुम मयाम सिदा तौब तारगदी अदुगा कना नो यावगदोरिजे कोई सेंसस सिदा याहनगदोइजे तसेंग इलीगल नतबा अखोगी लीगल ओइबा लंदम जिगी दगी लेराबा मिरो कोई कांगुप मयाम जिगी मीजिंग युमजिंग दु नतबा अतोप मयाम मा चंजलगा यावसन गिबे याबगी से ममांग द लांजेल कि अतोप डिस्ट्रिक्ट सिंह लांजेलगा लेरम मयाम द हुजि कदोम द चखरबनो खंग्रे हाइबगी कामजोंग लोम द केरोम द लाखिबा लांजेलकी मयाम द कदोम चखरबनो खदाई चखरबनो खंगदबगी पोट मयाम मा हुजि वारी तौनरे इदना अदुना सुम मयाम सि लोइना मक इन्फिल्ट्रेट तौसनर कांदा चिंगी लमजिंग सिदा मखोगी सच चु मानब लोन खरा तिनब कांबु सिंग सिंग मरक्ते येपसन कांदा मदुना युंकोक थिबदा यावसन खबा युम मा सागल अमगा युंकोक थिबदा यावरबा हे मिकोक थिबदा यावसन कांदा दि अदुगी मतुंग दु तौरपा कनो दसु अदुम मोंग तारदोय बा हेन डिलिमिटेशन दसु अदुना हानगी सयेत नरिबा अरानबा मिकोक थिबदु मदुदा युमफम ओइरगा डिलिमिटेशन तौबा यारोय अदुना अचुंबा सेंसस अमा तौरकांदा तौगदबनि हाइबजे हंदक तौगदोरिबा युंकोक थिबा अमदि मिकोक थिबगी एक्सरसाइज असिसो अचुंबा ओइरोइदौरी असेंबा युंकोक थिबा असेंबा मिकोक थिबदु लॉजिक जुक लेरिबा मणिपुरगी फिबम जन ओइरोइदौरी अदुना अदुगुंबा खुदोंग चादबा फिबम ददि असिगुंबा सेंसस असे अदुम इंडियागे तोप मफम सिंगदु ममांगदा थोदोक मयाम काश्मीरदा असमदा नागालैंडदा अदुम मसि यैथोकपा थिरोय हाइबा नते मदो हयेंग सिचुएशन अगे फराकांदा फिबम ताराकांदा मधु थीननबगी ओइना तौननबगी पोनी हौजिक जेएफदिना अखोगी कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन की कांगबुना हौजिक तौरे सिदैसिदा अद एनआरसी की वाफम याउरी अमा तौरी मसाई हाना अखोगी मीसिंग असि डिलिमिटेशन तौरपसिददि वोटर लिस्ट की करिगी पोचिदजो अखोगी सिटीजन नतबा मयाम अमना वोटर याउसलमगदि अदुना अदुगुम मयाम सि तौनना बहोनारको मतमसिदा हौजिक सि अखोगी एमएलए मिनिस्टर सिंगी करिगी पॉलिटिशियन सिंगी एमएलए सिंगी मिनिस्टर सिंगी ओपिनियन लौननबा तौय हाबजे आइगी मोतदि हयेंग द गायरबा मिकोक युंकोक थिबजे थिगदोबा हयेंग द गायरबा मतमसिदा मखोगी ओपिनियन लौबा चटकदबगी मतम नते हैना खले आइना खनबददि मदुदा तसेंगना गवर्नमेंट पाइरिबा अदुगा मागी लेरिबा कंसर्न मिनिस्टर जिंगसिदा सी तौगदबनी हाइबा पोटु इन प्रेशर तौगम थोई कनोगी वानते अमा इरांग हेत थोनबगी अदुगी वारी नते इरेबन नहान मयाम मदुगी अपाम्बा मियामना ख्वारमन बजादा इम्फाल मनुंग मदुगी प्रोटेस्ट तौजबदा भावबदा खुद थादना खोतना कोईगी मियोई तरुक नहान सोखरिदुनेबा तौरिजिनेबा अदुना साइदजु स्टेट की रेस्पॉन्स जु अंगपनेबा इम्फाल की वांगबदा से चुराचांपुरदा नत्रगा कांपोपीदा कैदा अमदा तौबा मतमदना कैदवी अदुम पुलिसु कैसु कैम तौदबा खो थारजु पुलिस सो अबाउदा से कांपोपी एसपी सो अबाउदा कैमते एक्शन लौदबा अदुम कनो तौबा प्रोटेस्टर मयामदना तौरिबनी हाइदना इम्फाल दा कमाई तौई चमचम डेमोक्रेटिक राइट्स खरा अखोगी अदुसु इम्फाल की लेरिबा मयाम सिखकी नतबा मणिपुर की ओइबा फ्यूचर की अमखकी मियाम की ओइबा मणिपुर की फ्यूचर की दमक्ता मणिपुर लेरिबा कांगलु खुदिंगमकी याइ फनबगी दमक्ता अदुगुम वाफम खरा फोंदोनबा तरोको मतमदना हेक स्टेट फोर्सिंग सेना कोई ngам자비 थादना खुद थादना त्यागे स्कापचंदना मी सोहनबगी पोचे दुम तवेबा सिसु अंगकपा मनेबा तौरिस अदुना हौजिकी फिबम सिदा
ngarangi unaba chatla kanda JFD ki kambuno team delegation na unaba chakanin chatla kanda leiramde unade ngai pumungai haibage tabada yamna nungai taba poni concern home minister na adu malakani hairaga di phanayamna chinba leirmagasu ngarangi assembly session leiba potchunate aduga adum mado home minister na आदत इंगद्रेना असोमदा चले काय गनो होम मिनिस्टर दुना अवेलेबल होगदब जगाम दे आई कनो तौद्रे मयाम सोमदा लेंबी रखबा याबर मयाम सोमदा चथोपि रखबा याबरा हाइबा मतमदा माना लेबा मफमदा लाओ हाइबदसु आई मदु अखोय लाओय हाइदना पंगमु मुनगदबसु मानदे अदुबो हौजिक लेरिबसिदा सुमाइना जेएफडी ना एमएलए मिनिस्टर सिंग आइदि चतना उनबगी मतम दुना तेना खाली मरम दे हेंग दंगारे यंकोक थिबगी पोचे अदो जेएफडी ना तालिबा डिमांड से करिनो हाइबदु मयक सेंगना दुम सरकार दा थमकांदा अदुगा सरकार ना सिदी जेएफडी ना हाइबा हाइदबा मणिपुर की लेरिबा पॉलिटिशियन सिंगजिना दे आर इफ मखोजे मणिपुर की पॉलिटिशियन ओइरब कारिबा एमएलए मयाम से लेरिबा मणिपुर दा लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी मयाम से मणिपुर की दमकता खनबा मणिपुर की लेबाक मियाम की दमकता खनबा मणिपुर की दमकता पॉलिटिक्स तो वो बतारगदी सिगी डिलिमिटेशन की करी की मयाम जे सिविल सोसाइटी अमा थोलागा तवदब वा नते मणिपुर की लेरिबा एमएलए की मणिपुर की लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग से मखोइना तवरकांदा सिविल सोसाइटी ना ओइना कोऑपरेट तवरकदबा मतिंग पांगकदबा थबक नेना खल्लेबा अदुना सिगी जिदी हौजिक मतम यामना थेंगद्रिङै मतम सिदा मणिपुर की लेरिबा एमएलए सिंग मिनिस्टर सिंग मयामना इवन मदु खुदोंग चारगदी हाउस दा हौजिक ngasi हेयेंग दि लेरि हाउस दा मसे खनरा कांदा हाउस की डिसीजन अमा लौरा कांदा इवन मदो सिगी लेरिबा मणिपुर की सिचुएशन सिदा डिलिमिटेशन की थबक अमदि सेंसस की थबक सिंग से मागी नॉर्मल सिचुएशन अमा लात्रिबाव तंगदु लेताबा अकी अखंग लेनदबा फिभम अमा यौरक्त्रिबावबदी मदु यैथोअननबगी फिरेप से लौबना चुंगनी